tugire Kristo bakunze aho mukama aho muri ku mpande zine z'isi. Amahoro ya Yesu Kristo abe mu mitima yacu, ububasha bwo butatu bwa Imana imwe rudende bukorere muri twebwe kugira ngo dushobore guhangana n'ibyahora bihangayikisha ubuzima bwacu, bikaba yuko turamba kandi tururanirwa. Ndabahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana rijya gusozera ibicaniro cyangwa amazamu atandukanye twagiye tubamwo uyu munsi wa mbere, iri genekerezo rya 21 mu kwezi kwa11 2025. Uyu munsi wa mbere mu minsi 40 y'amasengesho tugiye kubamwo dusesangura ubuzima bwacu kugira ngo turabe ko impinduka ishingiye ku cyo twagenewe kuba cyo yotuba ko tukiri kuri iyi si y'abazima. Kubera ku by'ukuri ari abantu twasanze batakaza amahirwe yabo, bakava kuri iyi si badafise icyo bo kwigamba, bakava kuri iyi si badafise icyo bashikana imbere ya data, bagasanga umusozi wabo, igihugu cyabo cyabaye gikene, imiryango bavukamo yabaye mikene, kubera ko inyenyeri bari bararemanywe yakoreshejwe nabi, yakoreshejwe mu gihe kitari cyo, ndetse rimwe na rimwe ugasanga yapfishijwe ubusa. Ubundi abakristo ahantu twagiye gupfira ni hehe? Ntitunatahura icyo turi, kandi tukibanda cyane kwirabira mu bigaragara. Ibitagaragara nicyo gitereko cy'ibigaragara turongera kuri iyi si. Ubundi abakristo ntibabwirizwa kuba batazi inyenyeri ni iki. Ubundi tuvuga ngo Kristo ni inyenyeri yo mu mutwenzi, kubera ko ari inyenyeri yo mu mutwenzi. Kandi Bibiliya ivuga ngo mu mafi ya nijoro, mu gihe cy'ijoro, Imana niyo iza gukorera ku buzima bwacu. Imana niyo yaza, sibyo? Ikabana na Adamu yaza ku mugoroba. Byumvikana ko Kristo ni umugisha, ni ububasha dusigaranwa n'Imana mu gihe igomba ko umwana w'umuntu ari wakora. Kuko Imana ubundi dusomye Bibiliya tukaraba imvugo ya Yesu Kristo, turabona ko Yesu Kristo ari umuco, ari ijambo, sibyo? Ari umunyu w'isi. Kandi tukabona ko uwo jambo w'Imana yamyeho, kandi tukabona neza yuko Kristo ni inyenyeri Imana yaduhaye, iyiduha yayibumbabumbiyemo byose dukeneye. Kristo rero ko tuvuga ngo ni inyenyeri yo mu mutwenzi, ni bwa bubasha bw'Imana bukorera muri twebwe mu gihe Imana ikeneye umwana w'umuntu akora. Kubera iki? Yohana 4 yandika Kristo Yesu umucunguzi wacu aganira n'umunyasamariyakazi, yaramubwiye ngo emera, yaramubwiye ngo nawe uri kurambwira ngo basogokuru basengeye kuri umusozi barawera, ngo banwereye kuri riba baranyoterwa kandi barawera, nyemera. Yaravuze ngo Imana ni ukuri kandi n'umutima. Yohana 4:24, inkuru nziza Yesu Kristo yanditswe na Yohana. Nuba iyo nyenyeri yo mu mutwenzi, n'ububasha bw'Imana, n'ubutware bw'Imana buri muri twebwe, kandi twaraburemanye. Ndababwira impamvu twaburemanye. Ibi bintu mutarabisobanukirwa, mbabwije ukuri inyenyeri zanyu muri kuzizima. Mbabwije ukuri inyenyeri zanyu muri kuzizima. Kandi hari abagore muri kuzimya inyenyeri zanyu. Imana yabarungitse mu bagabo bavuga mu miryango iraguta, bavuga mu miryango isambana, bavuga mu miryango iborego, ari kugira ngo inyenyeri yawe itamanzure, umuco w'inyenyeri yawe utamanzure, gutyo uwo muryango ntupfe ngo ugende akagirira. Hari abagabo muri gutakaza abagore mwabawe nk'umuco umurikira mwebwe n'urubyaro rwawe. Ugasanga uwo mugore kubera ko mutavuga rumwe, kubera ko apfukama agasenga ataraguza nkawe, kubera ko yihangana ataborerwa adasambana nkawe, uwo mugore umuhoza ku nkeke. Kumbe ni inyenyeri y'ubutabazi Imana yarungikiye wowe n'umuryango wawe, kukibona ko ibisakuru byo kuvumwa mu bikwije, ikavuga ati iki gisakuru kiramukiwe n'icyo kurandurwa n'icyo guwera, reka mbaho umugore abamuriki. Uwo mugore akaba afise umutima wo kwihangana,
mugawe bikanga ko wihanganira kwihangana kwiwe, ukagera ku rwego uvuga ngo narose Imana ikoma sinzoro nkikunyaka, ukagera ku rwego ugomba gukubitisha inkoni, ukagera ku rwego ugomba gukoresha n'imbugita. Kubera iki? Ibyo byose nta yindi ntandaro, intandaro yabyo ni iyihe bakundwa b'Umukama? Intandaro yabyo ni uko twatakaje ubumenyi bwuzuye, twatakaje, twahawe, twonse, twongejwe umwuka w'idini, twongezwa umwuka w'ubumenyi bw'Imana. Twarigishijwe biology biremera, turigishwa ikiganga biremera, turigishwa kwigisha biremera, mugabo ntitwigishijwe uburyo twokuza twebwe b'umwuka. Kandi twebwe b'umwuka ni twebwe ntandaro y'umunezero y'abatwebwe bagaragara. Inyenyeri si ikintu uhabwa kubera imyaka runaka ufise. Inyenyeri si ikintu uhabwa kubera idini wagiye gusengeramo. Inyenyeri si ikintu uhabwa kubera ko wabatijwe. Inyenyeri si ikintu uhabwa kubera ko wogejwe na runaka, wasenze kwa pasiteri runaka. No. Ariko inyenyeri yawe yatwikiriwe, utaramenya ukwikora, utaramenya ingabire iri muri wewe, ishobora gutwikururwa n'umukozi w'Imana, umwigisha w'Imana runaka wahawe. Aba niba twita ngo ni umuco w'isi. None mu bintu twawe nk'ingabire, turi umuco w'isi, turi umunyu w'isi, turabambere ntiturabanyuma, turabo gutsinda ntiturabo gutsindwa. Sibyo? Siko? Ibyo bintu tutarabisobanukirwa, tuzorima twimbure, mugabo umugisha dufise ni uw'akanya gatoya. Uko kuri mukimbura, uko kurya ugahaga, ntibizogutandukanya n'umuvumo wo gukenyuka, ntibizogutandukanya n'umuvumo w'ubugumba, ntibizogutandukanya n'umuvumo w'icankiro. Kubera iki? Hari ikindi kintu wahishijwe iruhande y'izi mbaraga z'amaboko ukoresha. Ndababwije ukuri ko n'umukozi w'Imana ashaka kuba afise inyenyeri y'ukwigisha ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza, kandi afise n'ingabire yo kuja gukora ikindi kintu ashoboye kugira ngo agirene, kugira ngo ashobore kugira ubutunzi kuri iyi si. Ndaje mbabwira iri kintu kimwe, iyi minsi 40 twinjiyemo, nuyinjiremo nk'umwana, nuyinjiremo nk'ingange. Hoya harashushe musore. Nuyinjiremo nk'umwana, nuyinjiremo nk'ingange, nuyinjiremo nk'imburakimazi, ntizogusiga ukwigusaza. Oya, wowe uri umuco w'abantu runaka, wowe uri umuco w'ahantu runaka, ariko kubera ko utaramenya agaciro kawe karemano, urakomeza ukaboregwa, urakomeza ugasambana, urakomeza ukiba, ukisanga uri umukristu mugabo uridodomba ngo singene nasenga Imana. Ndabasaba uyu munsi wa mbere mwanze mutahure mw'inyenyeri y'umuntu niki. Bundi buri munsi duhora twigisha ngo kuguruza, ngo kubohoza, ngo gutwikuruza, ngo kuguruza ikirere cyiza ku buzima bw'umuntu, ngo gutwikuruza inyenyeri mu. Bundi nagiye gusanga naho tubikora hari hagahatse, ntiturasobanukirwa ibyare. Ndabakarorera abakristo benshi, inyenyeri muzi ngo ni nk'ingabirano runaka ufite. Abandi muzi ngo inyenyeri ni kumenya kuvuga mu ndimi. Abandi muzi ngo inyenyeri ni igikundiro. No, inyenyeri muri rusangi ni ubutunzi Imana yagusizemo, ibugushiramo kuko ari Imana itavangirwa. Iravuga ngo n'agacatsi kamwe kare ku mutwe wanyu ndakazi, ngo n'urunyegera runyegera inzi imibare yawe n'ingene rubayo niyo gwanebwe ndabimenya. Hari ubutunzi Imana yasize muri wewe bukenewe n'abantu runaka. Mubu ngakareka mbakarorero, sibyo? Gandi ko ndababwira mushobora kubyumva cyane mu byumve, mugaba n'ubyumva uzobyaza umusaruro. Mubu nubona je ubwanje sibizi imyaka 40 42, nukuvuga
nuvuga muri imyaka 42 nagiye kumenya mfise imyaka 39 ubu niho nera ndabisobanukirwa gose ko muri je wari y'inyenyeri yuko umunyamibabaro atazoheranwa n'umubabaro wiwe ahubwo uwo mubabaro uzohera n'umuvumuka muvako ibyangirije byose n'ibyonyi byose akitandukanya nabyo agaheza akagira umugisha w'ubutunzi bwo ngaha kuri iyi si n'umugisha wo mu bwami bw'ijuru muri bwa buzima budahera. Oringate nuba waraje muri uyu muvukano wa studio restaurant komera Kristo ni muzima nawe ukomeza ukarekrama ngo zana n'izindi nyigisho zirahari mugabo wanzobera umugisha n'umunyamibabaro n'umunyagahinda n'ufise ibicaniro n'ufise ibisakuru bibi n'ufise byamunaniye guheba nzomufasha gusesangura iyo biva ndamugira inama yica yokora kandi Uwiteka mumugisha uko abiherekeresha ibimenyetso n'ibitangaro abo ukomeye ave mu gisuzuguro ave mu madeni ave mu bugumba ave mu byankiro ave mu kuzengerezwa ave mu kubabara ave mu gutundura ave mu kugirana mu kubengwa n'isi abengukwe n'ubwami bw'ijuru kuko Uwiteka yavuze nawe uvugurutse ngwiki n'umugabo w'umunyakuri ibihamya birahari iyo yuguruye nawe ushobora kugara imvugo yiwe ni hame ntegereje umunsi n'isaha kuko ari data yabivuze bizoshika sindi kubahenda namba waraje muri uyu muvukano namba wumvira ijambo ry'Imana muri uyu muvukano ntugafatire kuki kucubahiro cya ufise ku mashuri ya ufise ku butunzi bugaragara ufise ari inyenyeri yo gutabagwa n'agahora kagusoba kuko hari ubutunzi mwageze ko ubwo butunzi nibwababuza gukenyuka ngubu iya nyenyeri ndabaraye imyaka nabayeho ndi mu byaha nukuvuga hari inyenyeri y'ukumurikira abantu ngo bave mu byaha batandukane n'ibyago yarizimye narayivukanye ariko gusa kubera imibereho aho navukiye uko nabayeho umusazi navukiye ntibyoroshye ko iyo nyenyeri ijahabona none Gidiyoni ntiyabaye umugabo ari ngaho atazi ko azoba umutware atazi ko azoba umucamanza akifatira mu mico n'imigenzo by'abayuda by'abanyisirayeli ngo namuherereza afise ijambo. Gidiyoni yari inyenyeri y'iki y'Isirayeli yari wakubakura ko Mediyani yarazi ko Gidiyoni afise umwuga wo gusekura ingano akabigirana n'urukundo. Bibiliya ikambwira ngo byose warabyerekanye ariko icubuze ni kimwe nuko inyenyeri yawe yakaga. Reka mbabwire uyu munsi wa mbere ko tuvamo ibintu bisobanukirwa uzoweje gusenga kuko hari umutamana abamama bakarani babwikira akikubita ku bibero ngo hari ijambo n'uryumva rizoba rigwawe uyu munsi usezera ukavuga uti na sineme gora ndimbata yiki kandi nimba uzovuye mu bubata bw'ibyaha uzobaye imbata y'ijuru uzobaye umunyakuri uzomenye ingene data korana nabisobanukiwe uzobaye umunyamugisha kuko uzobaye muhesha w'umugisha kandi ushobora gutanga icyo udafise ticyo kunda. Niyo mpamvu iyi minsi 40 wari ukwiye kuraba imyaka yawe y'amavuka ukaraba intego yawe mu mutima wawe ukaraba ubuzima ubaye ukavuga uti kindakirambiwe iki ngomba kukivomerera. Utaramenya agaciro k'inyenyeri yawe utaramenya ubutunzi Imana yasize muri wewe uracyazempera uzoja no kwiyebera Imana uruhisha umusangiye umubana uzoja no kwiyebera Imana uruhisha intama Imana yagusanze ugasanga nene muburirwa mubabona ugasanga n'umusaseredati muzima na wamufashe ku ngufu n'umufurera muzima na wamufashe ku ngufu n'umubikira muzima n'umupastori muzima unezeye muhamagaro wawe mugabo wiruka mu ba Kristo intoki zawe zaheze mu mabere yawe amaso yawe ukimubona nk'uko honyine kimubona nk'uko honyine umiramitwa nk'umugore afise inda amotewe n'akameme haciye nk'imyaka 6 atajya inyama ko burya no gutwaririza afise intandara si misi yose ariko ama autant de personnage ubundi wa mukobwa we
we wa muhungu we wa mugabo we wa mugore. Narababwiye nubona uri umugabo ko ofisi umugore atari ngare mugo ugasanga igitekerezo cyawe cyose ntuzi udigita abanza kubaza ati ibintu bimeze gute, uzamenye ko ari inyenyeri ya mbere ku muryango wawe. Kuko uwo mugore iyo amana mugira nagira umugore ameze nka zeraje afukereka ati kazima mutware wanje irasiyo wayizanye. Mbabwije ukuri Hamani nawe ari kugira ikibazo ntiyerekera ku rwego yicwa nk'umumenja nk'umwangushi n'uwari yaramuhaye urukundo akamuha n'ubutware ntibyari gukunda. Ntibyari gukunda. Ubundi inyenyeri y'umuntu ni iki? Muravuga ngo inyenyeri ziribwa ntizibwa, zitwikirwa kubera ko tutaba tuzi agaciro kazo, kubera ko tutaba tuzi ibiri muri twebwe. Iyo tubizi ntibishobora kwibwa n'ibikunda kuko ni igiseke cyawe. Justin wewe wenyine ni wewe uzi imbaraga ziri muri wewe hamwe n'Imana yawe. Shetani yaba yarahaze mbabwije ukuri aba yarakoze umuti. Bitandukanye n'ubutunzi mumaze kugerako, bitandukanye n'ubutunzi mwahabiye. Bibiliya kiravuga mu nkuru nziza Yesu Kristo yanditswe na Matayo, yaravuze mu kigabane cya 2 umurongo wa mbere mwundire gatoya ngo aho Yesu yavukira i Betelehemu y'Ubuyuda ku ngoma y'umwami Herode, abamajusi bashitsi Yerusalemu bavuye mu buseruko bavuga bati umwami w'Abayuda aheruka kuvuka ari hehe? Yari yavutse hari hagaragaye inyenyeri y'ubwami. Twabonye inyenyeri muranga mu buseruko duca tuza kumusenga. Umva abakundwa bo mukama mbiterera inkuru akakoko mugafate nk'agatito, ngako gatito nikave mu maranga mutima yanyu ngo twabonye inyenyeri muranga. Hari ikintu kikuranga gishingiye mu bwami bw'Imana kigatishingiye ku kidashingiye ku tuntu duto tugaragara. Hari ikintu kikuranga, hari nabonwa ngo twabonye inyenyeri muranga mu buseruko tujya tugira tuza kumusenga. Izara avuga mu gihora cya 43 ngo ndabwiye umuyaga wikushi sibyo ngo ndekurira ngo abo niremeye ngo baze kugirana ngo kuninahazi. Niki gituma ninahazima? Ni kwera ibyiza yakoreye mu buzima bwawe. Ngo babonye inyenyeri muranga bayibonera mu buseruko baca baza kumusenga. Mbabwije ukuri simba henda, Bibiliya tuvugira ngo turabana tufise ubuherezi cyane. Twebwe kera tutari ubotwa. Petero wa mbere 2:9. Tusubira kwirabira mu bisuzuguriro by'uyu munsi ubuzima ugezemo. Ngwino ugaruke ku gicaniro, wubaka igicaniro gishasha, wubaka uruhimbi rw'umukama. Ubazimana niki wandeme, ubazimana niye mpamvu ndiho ko nzi ko atonari impanuka. Wikure mu mpamvu za so na nyoko. Barakubwiye ngo bakubwiye ishusho hari inyenyeri Imana yashaka ko yaka muri uyu muryango. Barakubwiye ngo nacu uzovamo. Imana nibyo kunda ko yokora ikosa ngiryo ngukure matacu uzovamo. Mwaho muri umuryango witorewe n'Imana yagutoye gari uyu munsi bisi imyaka 42 no yari yarano irandema niyo mpamvu no mubwana aciye ninerane n'urupfu kuko inziko hari icyo naremewe ari icyo natorewe ahubwo ubugome bwanje n'ububi bwanje ibubyaza umusaro nka kurya umwete Paulo yagira mu kwica aba Kristo ari wo mwete yagize mu kugarukana aba Kristo kuri Kristo. None muri kwemera impfu, muri kwemera gukenyuka, muri kwemera gukena,
muri kwemera guhomba, muri kwemera guteterwa, muri kwemera ikibengero, muri kwemera ubupfubyi, muri kwemera ubupfakazi, muri kwemera ubukene mwarabwakiriye. Mufise ubuhereza nguka cyane muri igihugu ceranda, muri icibare c'Imana. Mwibaza ko muri igihugu ceranda mukaba icibare c'Imana pour gratuitement kubusa gusa. Ngo ugira ngo mumenyeshe ibitangaza by'uwagize byuwa bakuye mu mwijima, haragaza inyenyeri zawe zitwikuru, ububasha bw'Imana bugakorera muri wewe. Zuwa bakuye mu mwijima akabashira mu muco wakatabonetse. Ngo mwebwe bwa mbere mutari igihugu, ubu noneho muri igihugu c'Imana. Mwebwe bwa mbere mutagirirwa ubuntu, ubu noneho mwarabugiriwe. Aro ubundi inyenyeri niki? Inyenyeri niki n'Imana yahinyanyuriye muri wewe cyagiye yari kiguteraniriza mu makigo y'umubyeyi yakwibarutse. Mbabwiza ukuri ko n'umubyeyi wawe atari ngombwa ngo amenye inyenyeri iri muri wewe. Ngo umwami Herode abyumvise bimutera ko we n'ab'i Yerusalemu bose, kubera iki? Yari umwasi w'amahoro, yari umwasi w'iterambere, yari umwasi w'urukiza rw'Isirayeli. None abasi banyu nibo mwimitse mu mitima yanyu, kubera ko inyenyeri zanyu zarafukerewe. Yaragize ubwoba kubw'iyo nyenyeri. Ubundi bw'Imana yashize muri twebwe abasambanyi, imborego, abarozi. Nimutsosoye kuvuga ngo abarozi bandotse muri ku gicaniro nk'iki. Unari ishano ndi ku gicaniro nk'iki. Ishano mbere ampe comprehensive, kubera iki? Ashobora kuba mwicanye muri ko murasangira akamemera mw'akaside, umubiri ufite ubuhamya bwabo, it's okay. Mugabo ngo ishano ngo ryo mu mwuka ngo biteka ngo biroze, nta soni. Nagira mbabwira ko isi y'umwuka ifise amakode genetique, ifise amakode genetique ku buryo bw'uko nta muntu ashobora kukuroga adafise amaraso nk'ayifise. Niyo mpamvu Imana mu kuducungura Yesu Kristo yabanje kugira iki? Yabanje kugira iki? Kuvuka agira amaraso nkatwe. Nimwamara umwuka w'ishari, mwamara umwuka w'inzigo, mwamara umwuka ukwidodomba. Iyo myuka igendanira mu mitima, mu marangamutima y'abatuye hamwe iruhande yahuwe, ishobora guconnect umuroza akatanga password, atanga igiharuro kabanga yo kwinjira muri yo muryango wawe. Mugagutora kubera iki? Intege nke zaburimo. Herode ngo akoranya rero abahereza nk'uko abo bakuru n'abanditsi b'ibihugu bose, ababaza ikibanza Kristo yategerezwa kuvukiramo. Araje mu by'ubucungutsi kubera abahinga n'abanyabwenge. Reka mbabwira akantu kamwe, ni mwebwe bwo gutanga itangazo ryo kubuza amahoro imbwebwe, indyarya, imbwa, ibibunda, abatubaha Imana. Nawe amwishura ati ni Betelehemu y'Ubuyuda, kuko ari umuhanuzi yavuze aho yandika ati, ewe Betelehemu ntara y'Ubuyuda, ntabwo uri muto mu bisagara by'Ubuyuda, kuko iwawe niho hazova umwami azorongora igihugu canje Isirayeli. Ngo Herode araheza yeranya abamajusi baramufoborera neza igihe nyenyeri yari yababonekeye. Arabagenekereza Betelehemu ababwira ati, genda mubarikirize neza igihe mwana, muramutse mumubonye mu ntume ko nanje nze kumusenga. Bahejeje gukebukana n'umwami
barijura barijura. Ya nyenyeri bari babonye mu buseruko ibatanga imbere iragenda, ishitse hejuru yaho nyamwana yarari irahagarara. Babonye nya nyenyeri barahimbagwa cyane, binjiye mu nzu basanga nyamwana na Mariya nyina wiwe, barapfukama baramusenga, baraheza bapfundurura ibikemanyi byabo bamushikanira inzahabu isenga n'imira. Ibyo biyeze baburirwa mu ndoto ngo ntibasubire guca kwa Herodi, baca bajyana iyindi nzira bisubirira mu ntara ya. Reka ngeze ngaho ngomba kuza mbigisha gato gato, mvutura gato gato kuyongize birebire agiye mutabyumviriza. Nukuvuga iki? Waba uri umugabo waba uri umugore, ndisunze ubutunzi ufise, imyaka ufise, hari Herodi ari guhiga inyenyeri yawe, kandi aboje bayigana kugira ngo bagire iki? Kugira ngo bagupfukamire bagushikanire. Ibyo bintu tubifise mu ijwi ry'ubuhanuzi, avuga ngo abami bazogupfukamira, abamikazi bazokonsa. Hari Herodi yababujije inzira, baraya mu gahinga iminsi 40 basubire kuguma mu gahinga. Hari umukobwa inyenyeri yawe y'igikundiro Herodi yarayicakiye. Herodi nutamudiha ububiri bushingiye ku itegeko rya rudasumbwa, nutacana uruhimbi rw'Imana mushobora byose, kugira ngo witandukanye na Herodi munyamanyanga, witandukanye na Herodi umunyeshari, witandukanye na Herodi yagumije urukundo n'igikundiro, witandukanye na Herodi yagumije ubutunzi bwawe, bizokwanikira. Ariko uhumure, nimba utari mu cyaha Imana ntimwemerera kwa kugumya. Kubera iki? Afise igikemanya cyakuzaniye. Ibi ni mushobora kubisobanukirwa, ngomba mbibigishe mu rundi rurimi mushobora kumva. Ubundi sinzi visite nigeze kwakira ngaha, mbagirira ikiganiro, tugirana ikiganiro naho ndababwira ni ku by'ukuri nagerageje kurondera sociale mu buto bwanje, ndi umuntu w'urukundo kandi yitaye ibintu by'abandi, kandi akabiryo happy. Shit, nimanze ushize muri komite y'urubanza ngo ndabizi ko butamvuye. Mugabo sinigeze mbonekeye nimwe mu buzima bwanje, ariko nageze ku rwego inyenyeri yanje imaze kurabagirana, inyenyeri yanje imaze kwaka, inyenyeri yanje imaze kurasa umuco. Ukaza mbona akarimi kaje, kazona sinabwiye, kazabona ngo aya ni amazi yo kunywa mu makomera Kristo ni muzima. Ko nakuze nyumazi ntagura, ndavoma kwibomba nkavomesha umutwe. Ubundi na wakanagahuzo ndavuga ibi ni ibiki? Wagira mubajije burya abantu bugwa mbere narababaza. Umuntu wa mbere amaye amafaranga kwera ari gitsina hungu, mugari muto ugeranije nuko ngana kuko yarananze ndi umwari mu kazi wari umunyeshuri, ama amafaranga menshi cyane. We yari yadesize ngo kwa 500,000 mugasinzi byamukaniye aja mu byo kuyexkiza ngo amaye 400,000. Mu buzima bwanje n'umuryango wa mama utunze nigeze mbona umuntu nuwanguranye 200,000, nuwanguranye 100,000, nuwanguranye 100,000 ngira ngo atamuntu numwe atabimenye kwishose, kandi yari ingurane zishuka. Ngira makenga ndavuga ni niye mpamvu uhisemo kungabira 100,000 naho nyene kamanza kwiyeskwiza ngo ariko 500,000. Ambwira ati ni inyigisho watanze, numva umutima wanje urari mu rutwe, uwo n'umusore wo mu diaspora. Ndavuga ndabyandika, ndavuga kumbi igikundiro canje cyakomoka mu bantu batazoba bakenya amafaranga, batazoba bakenya iki, batazoba bakenya, ariko bakeneye ijambo rivuye ku Uwiteka riza rihumuriza imitima yabo. Ndavuga ni nanje ndagacakiye, naje inyenyeri yanje maka yatse yongere yake kugira ngo ugwaruka Burundi, abarundi kazi uzazimira yarumvise ijyo yaraje kuri iki gicaniro bizoyimukomotseko. Ndabwira Imana ninzokuvugira nakishije ku ruhande, ntiteye ijeke akabi kanje nkavutse, byaganje mbivutse, neza nje nzivutse, nzogupfukamira gushika aho umubiri wanje uvuga ngo burya tembagaro ryame.
Ndimuzokwigera mwibaza ngo nubwirasi igihe muzombona nsa n'uri karasinzira ndiko ndigisha rimwe ugasanga mfise imbaraga irindi ugasanga nta mbaraga mfise rimwe ugasanga wumva niyo nyenyeri yanje ni wo mucyo wa Kristo uri muri jewe kambabwira Bibiliya irambwira muri Samuweli wa 23 ngo Dawudi yarari ku rugamba ngo umuhungu wa Goliyati aramwubira kuko Dawudi ngo niyigera siba ku rugamba usibye umunsi yagomba gukora icyaha cyangwa n'Imana umunsi yicande Uriya umunsi asambanya bambe muka Uriya ikarangira yishe Uriya kandi ngabo ye cyo gituma Imana yamuhanye ikamwicira umwana yavuga ati wisonzesheje wasenze mukanda mwica Dawudi yaramwararazi wawe Dawudi na se aragarigiye akamwibagira mwibuke Samuweli umuhereza nkuka akaba n'umucamanza muri Isirayeli imyaka itari imiko wasubiriye Heri mugihe yapfira rimwe n'abahungu b'Hofuni na Finehasi mwibuke agiye kwimuka abahungu Imana yambwiye ati kwa Isaya ndafise umwami Isaya aravuga ati nta wundi mfise ko abo bose byase kumukuza umeneka ngo uve mw'amavuta baramwibagiye mugaye ryari itara ry'Isirayeli uritara ry'Imana uritara ry'Uburundi mu gihe cyawe mbwa nurabimenye uricaye mu gwagwa biremera nurabimenye uri kuvuga ngo mengekera rudipe ninkura mu mubindi ndagukure mu bagabo ninkura mu mubindi ndagukure mu bagore ninkura mu mubindi ndagusogotesha umubabaro ubwo busore bwawe bugupfe kubusa ninkura mu mubindi ngutunuriza amarangamutima ubukobwa bwawe Dawudi uwo mungu wa Goliyati amaze imyaka itari mike afise ibigwanisho hafi bimwe byase agomba kuzokwica Dawudi yagiye ku rugamba yabaye ishigwa rimenetse no mu busaza bwiwe ni Abishayi yavuze ngo amutabaye aravuga ngo nuzokongere kugaruka ku rugamba itara ry'Isirayeli rizime tukazimya itara ry'Isirayeli Dawudi yabaye itara ry'Isirayeli Eliya aza kugenda muzosome mu bami ba mbere 19 ntabwo nzi kuvuga ibintu bitari byo abami Elisa na Eliya ni ashaka kuba ari 18 Eliya tanga umugabane Okay, ni mwami wa kabiri amusori. Ni mkigabane cha kabiri, mwami wa kabiri. Gabane cha kabiri. Mvaza majambo yavuga. Ngo Eliya aduga mu ijuru mu gihuzi. Aha murongo wa 12 wa 22. Ngo Elisa bibonye cyarasemerera ati dawe mukogote w'Isirayeli namwe murwanira ku mafarasi b'Isirayeli. Wanyuma ntiyasubira kumubona. Elize asumira impuzu ziwe azitaburamwo ibitabo bibiri. Hanyuma yandura umutamana wa Eliya wari wakorotse uva kuri we. Asubira inyuma hagarara ku nkengera y'uruzi Yorodani yakira iyo mutamana wa Eliya wari wakorotse uva kuri we awukubita mu mazi avuga ati Umukama Imana
ya Eliya wewe uri he? Eleza akubita amazi, ayo mazi yicamo kubiri, amwe aguma ku ruhande ayandi ku rundi. Murumva ibitangaza ni kuvuga iki? Hari inyenyeri yari muri Eliya, yari ishingiye ku bubasha gukora ibitangaza. Iyo nyenyeri se yakiriye gute? Yakiriye mu kugira umwete. Inyuma yiwe kamuza ati nituzana nitujana, akamubwira ati singusika. Nukuvuga umwete ugira wo kurondera Imana, umwete ugira wo kumva ijwi ry'ubuhanuzi, umwete ugira wo gukora ibikorwa Imana yatugeneye gukora, nicyo kigaragaza inyenyeri iri muri wowe, kandi nicyo gituma inyenyeri iri muri wowe yakaka irabagirana. Ntukemere yuko Imana mushobora byose isuzugurwa aho iherereye. Ngo Herode araheza yihereranya abo amaji yose, baramufoborera neza igihe iyo nyenyeri yari yababonekeye. Nawe arabagenekereza i Betelehemu. Sindabahenda, ibihiga inyenyeri zanyu ni byinshi. Herode ngo aravuga ngo nimwamutora muce mu magaranze kumusenga. Imana ibagoba ururimi, ntibari kumuhamagara. Imana izi kutunyegeza, Imana izi guhisha amabanga yayo yasize muri twebwe. Ahubwo ni twebwe tukigomye kuba tutaragira umwete wo kumva no kumvira amategeko, amabwirizwa n'amahame y'ubwami bw'ijuru bw'inyenyeri zacu zikorere ku mugaragaro. Ubundi hari umwete uzogira, nibyo murabwira abana b'abakobwa, iyo mujya mu manza z'abantu, iyo mugendera mu ibarabara, ntimuzogende mubeba gutwa nk'uko umenga mwataye amafiri. Hari umwete uzogira, hari ukuntu uzoba umeze, hari ukuntu uzoba wifashe. Uherutse we namubwiye ati gute wuba ugakurira mu bantu uri muri bishi, uri umwana w'umukobwa ukeneye urugo, ukaganyaguza ukarya nyene ngo motife ngo ni ibyawe, ikimenyetso cy'uko nawe mu nzu yawe barirako bikemera. Ni bibi. Iyo nzara ufise burutora amazi cyangwa akaji unwe, byoba byiza bo kwicaye ukiyerera ukakana, amwe kuri kumwe n'umuryango wawe gusa. Naho nyene usanga igihe cy'uko urya mwese mugihuriza ko mwese umwose abashobora gutora akarya. Ibizimye inyenyeri zanyu biratandukanye, ariko ikidutandukanye nabyo ni iki? N'amasengesho, n'umwete wo gukora icyo ushoboye gukora. Tuzose kuvuga ngo nabujijwe umugisha n'umurotsi, tuzose kuvuga ngo nabujijwe urugo n'umurotsi, ntuzose kuvuga ngo nabujijwe amahirwe n'umuhabara. Hari ijwi ry'ubuhanuzi, hari ijambo ry'ubuhanuzi warukeneye. Ikintu nkundira Imana iyi minsi 40, nugira umwete wo kumvira ijambo ry'umukamurishira karishira ku mutima, ndaje kubwira ibintu bizokuzako. Ugomba ubanze ugendane n'abamarayika b'umukama, ugira aba bodyguard, apana babandi nyene bagaragara nkuko. Isi y'umwuka igaragaze ko uri igitangaza mu bitangaza. Dawudi amaze kuba muri icyo gihe yaravuze ngo mu bitangaza byari mwendo wa mbere. Niyo tugiye kuba inyuma y'uwo munsi wa mbere utanguriye amasengesho y'imisi 40, birirambwira muri Matayo 4, kankoreshe Luka. Kankoreshe Luka. Ngo Yezu asubira mu bugarire ari n'ububasha bwa mutima. Murabyumva? Murongo wa 14, Luka 4. Ngo Yezu asubira mu bugarire ari n'ububasha bwa mutima. Inkuru imwerekeye ikwira muri iyo ntara yose. Ngo kandi yahora yigishiriza mu masinagoga yabo
aninazwa na bose. Nagira mbabwire ko uyu munsi wa mbere nimba ku by'ukuri wakoresheje amahame yo gufunga, kwirinda icyaha, ububeshi, gusakuza, umujinya, inzigo, ishari, kurya ibigereranye, kutarya ngo uhage cyane, warurya bitandatu ugapunguza, ukarya 4 bibiri ukabishyira ku gicaniro, ukaba umubavu, ukavuga ati ndazi iminsi 40 izosozera, turi kubyinana n'abafunzwe, turi kubyinana n'abagwayi n'abari mu bitaro. Imana mushobora byose izongirire neza. Izongura igisuzuguriro, nawe ukazoba mu bandi, ukavuga nimba n'abandi 1000 reka njye 800 200 ndashaka cyane. Kugwa ku cyavu, ushigwa ku cyata, bakristo urakuri inyenyeri zanyu zake. Inyenyeri yawe n'inzovu twikuruwe, ukiri wa munyadini mwiza waguhengera pati yavuze ngo atangwe guhereza umugati ngo nango baratera urimba guhereza ngo uragiye guhereza. Hari ibindi bintu uzosabwa, kandi ikintu kibaje ni mukizi, hari ahantu ho gutwikururirwa inyenyeri zanyu muri ko muri Nowa. Ni he? N'ahantu bavuga ijambo ry'Imana rigakora n'amarangamutima yawe, bavuga ukamenga bariko bavuga we kandi atabumwaganiriye. Ndabara yari umukristo kandi sinzosubira kwemera umuntu kuko kumwiweze ko yaranyemeje gose ngo ibyiwe mutwaganiriye munacenda bwigisha. Ndabara yataka na kimwe yigeze ambwira porta nako ndasenga mbisengeramo. Ndabwira nibwira umunsi waramubwanira ikintu gisa niki, cyumwe ngungira nuwo twubakanye bikubwiye. Ndabwira nurandenganije, ikandi mwese murandenganije porta mwiye kuzibira amarembo mwinjiriramo. Nije nabwo ukomeze kandi none ariko bamfise ikosi yabanigishije izina ryayo. Cyari kimenyetso cy'uko inyenyeri yiwe izotwikururirwa ha muri studio restaurant kamera Kristo nemutse. Mugano murapfa mwiruka murondera abantu zimurondera iki? Umuhanuzi azoza adapika umutima wawe, adashingura iyo warishinze mu marangamutima yawe, mutarinze kuganira akarishingwa kubw'inyigisho y'ijambo ry'Imana. Nazozana ibiganza bishushe akabizanisha inzahabu zizogusiga uko nyene zagusanze, kuko Imana ikorera mu ijambo ryayo. Iki nigi ugiye kwemerwa, iki nigi ugiye gushira amanga, iki nigi ugiye gukugwa ku mwuka w'ubwo. Ngo Yesu araheza i Nazareti, araheza i Nazareti aho yari yararerewe, yinjira mu sinagoga nk'uko yahora bigenza ku misi y'Isabato. Hanyuma arahaguruka ngo asome, bamuhereza igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakizingurura abona handitse ngo mutima w'Umukama ari kuri jewe, kuko yansize amavuta ngo menyeshe inkuru nziza abo. Atanguye kwemerwa, atanguye kugendana n'ububasha, gukorana n'ububasha. Ni yari Kristo, ni yari Imana, ari kigihe. Iki ni igihe cy'uko utangwa gukorana n'ububasha bw'Imana. Iki ni igihe cy'uko utangura gukorana n'ububasha bwa Rudasumbwa. Iki ni igihe cy'uko ibikwerekeye bimenyekana, bakamenya ko kwantuze havutse umukobwa w'indero, bakamenya ko kwantuze hari umuhungu ageze kuresha, bakamenya ko kwantuze hari wize ibijyanye na informatique, bakamenya ko kwantuze hari umuvugishwa, bakamenya ko kwantuze hari. Yes, kinige cyo gukora ukemego, kandi yora yigisha akaninazwa na bose. Kinige cyo gushira amanga, ukabumbuza igitabo cerekeye ubuzima bwawe. Abari bazi ko wapfuye bakamenya ko uriho, abari bazi ko waherewe bakamenya ko Imana igira neza, abari bazi ko wagowe bakamenya ko Imana itabara.
iki nico gihe. Yandungitse kumenyesha baboshwe ko babohowe. None woja kubohora, woja kumenyesha nawe atacuramenyeshwa. Inkuru nziza itangura isamirane mu mutima wawe, natagacurabona ngo bahumye ko bahumutse. Zumenya ko ari inkuru nziza ivugirwa ku buzima bwawe, ngo bacinyijwe ko babohowe. Zumenya ko ari ibiziriko byari biboshe amaboko n'amaguru yawe, byakwangiriza kugira ubutunzi, kugira ubwenge, kugira ubweranda. Ibiziriko byakwangiriza kugira amagara meza. Ibiziriko batandukanye no kuramba no kuranirwa iwanyu. Ibiziriko byakubuje kurongora cye kurongorwa. Ibiziriko byakubujije amahirwe. Ibiziriko byagutandukanije n'ukuri, bigutandukanya n'ubutungane. Bigiye kugirane gucikagurika. Wandungika no kumenyesha umwaka w'ubuntu bw'Umukama. Ahejeje arazinga igitabo twaho turazinguruye. Iyo Matayo kubera ko yabona Kristo nk'umwami, rukamubona nk'umuntu w'umusirimu, umuntu w'intellectuel rwose. Matayo bivuga gute? Matayo avuga ngo amaze kumva ko Yohani Batista yafashwe, ngo asubira mu bugarire. Yohani Batista ninde kuri Kristo? Ni umucacuzi. Umucacuzi wawe ninde? Ni ubwiza bwawe, ni imvugo yawe, n'akazi kawe, n'amafaranga yawe, n'umuryango wawe uvukamo, ni igikundiro cyawe, ni ibyo ushoboye. Mwabyumvise umucacuzi? Ni cya kintu gikuraho igipfungo n'amagara meza yawe. Ngo amaze kumva ko Yohani Batista yafashwe, nange ni muri Matayo 4:12 ajya muri Luka 14, ngo asubire iwabo mu bugarire, ngo yino kwitsitsa. Washizwe, nagira mbabwire ko kuba wavutse navutse ariya muri kariya gacimbiri kariya nkavuka mwaka 1983 ise pawasa. Ngo maze kumva ko Yohani Batista yafashwe, arigira bizoba ngombwa ukumva uti niko koko maze gusuzugurika, niko koko maze kubabara, niko koko maze kubengwa, niko koko maze kujwenga, niko koko maze kuba ingoma, niko koko maze kuba umutindi, maze kuba umukene, ariko niko koko ndimborerwa, ndi umusambanyi, ndi umubeshi. Ariko ngwino kwitsitsa, ngwino inyenyeri yawe yongere yake, reka kuyibanira. Umunyakuri, shira ubwoba, shira agahinda, gira amahoro. Kristo ni urutare rw'ubuzima bwawe, ngo asubira mu bugarire. Kandi ngo avuye i Nazareti aja kubi Karafanaho, ni mu gisagara kiri ku kiyaga mu ntara za Zabuloni na Nefutali, ngo ijambo ry'umuhanuzi Yesaya riranguke. Mu ntara ya Zabuloni nawe ntara ya Nefutali, nzira yo ku kiyaga, gihugu cyo hakurya y'uruzi Yorodani, bugarire bw'abanyamahanga, igihugu cyari cicaye. Igihugu cyari cicaye mu mwijima, ngo cyarabonye iki? Umuco mwinshi. Ngo n'abari bicaye mu ntara y'umuzimagiza n'urupfu, nyamuco warababoneshereje. Murashaka ngo mvuge ngo iki? Iki ni igihe cy'uko n'umugabo wavuga ati koko wa mugore sinabwiye nawe nakunze, ubundi nawe ndazikunda. Rero n'umukristo yanditse ngo Anita, winahe zijaye nikigira 10 ngo ziruhura umutima wanje, ngo kandi naco ntanga. Ababyanditse ako kana mutagashitseko nimuvuge ngo ndabeshe, oya, ngo kandi naco ntanga. Murazi ngo umukristo kibaza afise, ni kuvuga iwe yamaze kwiyakira inyenyeri yiwe yarazimye. Yamaze kuvuga ati sinzosambana, sinziba, sinzobesha, nzosenga, nzovuga irozari, nzoja mu misa, nzogira iki, hama isigaye nzohora nje mu ijuru. Nukuri ko Imana yarahushije umunezero w'isi. Nahora mvuga, nahora nca nihana imishi yose, ubu sinzosubira kuyana ko Bibiliya yavuze ngo urahire ku izina ry'Uwiteka ntugomba kwemeza iki. Ntitwabisomye mu gitondo umwanya wo guhindura izina. Iki bintu kurahirira ubusa. Ndabarahiye, arambabaza uwo muntu, arambabaza rwose, arambabaza.
naramenya ko muri we urumva uwo muntu ashobora kuba ameze nka Gidiyoni cyangwa yamumye Yesu Kristo yakiza yambwiye ngo urashaka kubona abo ngo mwami wanje ndibone gute ngo ko abandi ngo baje ngo bafise ababo bace umva Kristo amubajije turashaka kubona birahagije ko ambwira atego mukama ndashaka kubona mugaze kwidodomba abandi azana ibisokura azana ibibaza kubera ibikomere bipfirirana ibishira bitutubitsa amaranga mutima mwe bateza ama depression uwo ni umuti wa depression uwo ni umuti wa gahinda uwo ni umuti w'umubabaro uwo ni umuti w'ibisuzuguriro winara yica mu muzima giza mu mwijima mwibuke ko twahereye muri Petero wa mbere 2:9 mwe mutari igihugu noneho mwarabaye igihugu rekura umuco w'inyenyeri yawe wakirana harabawukenereye ngo babohoke Imana yasinze muri yo gira umwete wo kubishira habona gira umwete wo gusenga nimbura umunyamasengesho gira umwete wo kurima nimbura umurimo gira umwete ariko Imana yagushiriye none mukamana wandi muzi ko inda yiherewe mu murima ari gukora mareka tigenda mubwire mano akabanza kabyaha mareka tigenda mubizi by'umugore wakubwiye gari yasubwiherero mano none Zakariya we nimuzi ko yabyanse ngo kwa Elizabeth arakahetse umareka kamuziba umuntu kamufunga umuntu ngo nabari bicaye mu ntara y'umuzima giza w'urupfu ngo nyamucyo warababoneshereje haleluya ngo kuva ubwo Yesu atangura kwigisha avuga ati nimwisubire ko kuko ubwami bw'ijuru buri hafi ubwami bw'ijuru si nyuma y'urupfu ndabarahi mugabo yitwa Gidiyoni yarazi ngo numurezi ndongiye kubibabwira ni mu bacamanza 6 akamenya ngo niki akana ko kugira urukundo agasekura ingano akavuga ati nta kundi biki nibiki ariko ngo mareka musanga aho nyene umareka we ngo yama yicaye musigiti kuko yama yicaye musigiti nuko muri bwa bucamanza nuko muri bwa buganga nuko muri ya office runaka nuko ahantu runaka hari habaye iki Gidiyoni yari yakwevye narabagiye ko ubutunzi butaraza mu maranga mutima no mu bwenge bwawe tuzobugeza mu ikirenge cyane uzobonyoza mu biganza byawe ndabarahi banza wemezanye n'umutima wawe kuri wo guhigwa banza wemezanye n'umutima wawe kuri umuhirwe banza wemezanye n'umutima wawe kuri wo kubyara ugaheka banza wemezanye n'umutima wawe kuri umunyamugisha kuri umunyagikundi uve muri byandi barandoze baragize Gidiyoni ngo yabanje kwidodomba aravuga ngo urumva ngo mbega ngo rero hari ikintu kinangaza Gidiyoni ndiko nasoma amajambo yo mu gitabo cy'abacamanza 6 ndawera ndatwenga ngawe ngo mbega ngo basogokuru ngo bya bitangaza bavuga ngo wakora iyo twananiwe tukananizwa nuko inyenyeri zacu zafukiriwe cyangwa zagiye ku ruhande tukaja ku rundi ibintu byose tubita ku Mana nta soni mareka arambwira ngo wenda nkuko imbaraga zawe zingana abamarayika bacu nabwe ku inyenyeri rimwe na rimwe igaragara nk'umumarayika aza gukora mu gihe twebwe tutagenewe gukora mu gihe bisaba by'umwuka niyo mpamvu iki gicaniro udakwiye kugisiga uko ukwiye kubaka uruhimbi rw'umukama ugashaka umubavumota neza kandi ukumva ko utapfunya amaboko mu gihe cyo kwa Nebukadinezari ni aramwaminde Ezekiyasi nande n'umwami Ezekiyasi muri Isaya 38 na kanda
umuhanuzi yari Isaya, umwami yari Ezekiyasi, umwami wa Ashuri yari inde? Senakeribu. Mu Migani 37:38 Senakeribu umwami wa Ashuri. Ezekiyasi amaze gusenga Imana yakoze iki? Nta ngabo ya Isirayeli yagiye ku rugamba, hagiye ingabo y'ijuru irakubita ingandi 185 byose birapfa. Uyu munsi wa mbere wari ukwiye guhera, haracasigaye amasaha atari make. Nibaza ko saa 2 z'ijoro ngizamujya nyuma rizoba ry'abashikiriye, ko nizamujya hagati ya 6 na 3. Wari ukwiye kwisuzuma. Ubuto bwawe ntibuguhende, imibabaro ibisuzugurira ubukene ntibiguhende. Hamwe womenye icyo Imana yasize muri wewe, abandi bo kwirirwa bariruka barondera ibibatunga, nawe Imana ikagutunguza ibyiza, umutima wawe ukagira urwetse. Iki ni igihe cy'uko utsinda ubwoba. Inyenyeri yawe Herodi ntakayitsikamire, ntibikemere. Ubutware bw'Imana bukorere muri wewe, inema y'Imana ibe muri wewe igwiriye rwose. Uyu munsi wa mbere uvuga uti ngomba guhakana ubukene, ngomba guhakana imivumo, ngomba guhakana imikoshi, ngomba guhakana urwango. Uyu munsi inyenyeri yawe yakake. Kubera iki? Hari umukobwa yatsinze inyenyeri yiwe, umusore agira agahinda kuko atabona iyo nyenyeri kirakaka. Nutangura gushira habona ingabire zawe, buriya hari undi uzobuteye akanyamuneza mu mutima wawe. Ibyo mwarabikenya, ariko igihe cy'uko bibabako ni ikinyene. Byaza umusaruro. Wirukana ubwoba, wirukana icyaha, ugwanire kubona Imana, ugwanire kwegera Imana, ugwanire kubana n'Imana mu itegeko ryayo. Urabe ingene Imana ikubyariza umusaruro. Imyaka ufise yo kuba kuri iyi si warahezagiwe, muragahorana inema y'Imana, urukundo rwayo, ububasha, ubutware, ubushobozi n'ubudahangarwa bwa mutima w'Imana. Amen. Nukorera Imana yonyine amahoro. Muyisenge mwishimiye ko yumva gusenga kwanyu. Dawe wa Yesu byagiye mu ijuru, wowe Mana se umwami wacu Yesu Kristo, ubwoko bwawe turagushimiye, ubwoko bwawe turagukengurukiye, ubwoko bwawe turakuninahaje. Ni wowe Mana yo gusubiza hamwe abatandukanye, ni wowe Mana yo gusubiza ibiganza byacu umugisha no mu gwiza, ni wowe Mana yo gusubiza uruhanga rwacu igikundiro, ni wowe Mana yo kudukiza ingwara z'ubwoko bwose, ni wowe Mana yo kudutandukanya n'akavuyo, ni wowe Mana yo kudutandukanya n'ibisuzugure. Urakaninazo cyane mu buzima bwacu, kuko atakintu na kimwe tuzobura mu rukundo rwawe. Amaraso y'umwana wa Yesu Kristo nadushire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa. Inyenyeri yacu yirutswe ko na Herodi, turamuvunaguye amaboko n'amaguru, turahubishije ubwenge bwiwe, turasobanukiwe ko ataco dutandukanya n'ibyiza watugeneye kuri iyi si y'abazima, usibye ko twebwe nyene intege nke zacu n'ibyaha, ibisokuru bibi byava bidutsikamira, tukikura mu ruhongore rw'abahesagijwe ukuri kw'ijambo ryawe. Mukama, iki gicaniro twacanye uyu munsi, iyi mibavu itandukanye twashizeko, uru ruhimbi twakubakiwe uyu munsi, bitubyariza umusaruro nyaguhora ku ngoma. Bitubyariza umusaruro mwami w'abantu, bitubyariza umusaruro mushobora byose.
turagusabye ngo mutima wa mweranda bane natwe uyu munsi wa mbere ntudusigarane igisuzuguriro uje kutugendera mu gihe tuzoba turyamye uduhe indoti igaragaza ko twagusenze nk'abana bawe uje kutugendera mu gihe tuzoba turyamye utubwire icyo twokora ariko turakwishikanye ko tukwemereye kwitandukanya n'imyuka mibi y'ubwoko bwose ubusambanyi turabwazi ububeshi turabwazi ubwangushi turabwazi inzigo turayazi ishyari turayazi ibyo byose abarozi bahora batongera ko turitandukanije nabyo nyenyeri yo mu mutwenzi navotora ingabirano ziwe azishyire muri twebwe kuko isezerano rya mbere dufise ry'inava n'ububasha bwa mutima mwenda bukorera muri twebwe turemeye kure kuri inyenyeri zacu ngo zakake ababoshwe nibabohoke abarushe nibaruhuke abahora basamba ntibamenye ko atanyungiriye abahora babesha ntibamenye ko bisa n'igisuzuguriro abahora biba ntibamenye ko atabutunzi buriye abari inshinyakare ntibamenye ko atamugisha bitanga inyenyeri zacu turazirekuye zakake amavuta atuma izi nyenyeri zikayangana n'ububasha bwa mutima mweranda ongereza amavuta muri teke ongereza umwete muri teke murika ongereza amavuta mu bakenyezi bamira ibyamwa abagabo babizi ngo zireke gusenyuka nyaguhora ku ngoma ndisengeye kugwanje ruhande muri uyu mwanya inyenyeri washize muri jewe ntikazime nkiri kuri isi y'abazima ugwaruka ntirugahusha umuhamagaro wako kandi gwaramaze kuza kuri iki gicaniro abahungu ntibakayobe ngo bubake uko base bubatse kandi baramaze kuzana umubavu wawe kuri iki gicaniro abakobwa ntibakayobe ngo bababare batundure babengwe bawukane babyare ishusho nk'uko ba nyina byababayeko kandi barazanye umubavu wawe umota neza kuri iki gicaniro abagabo ntibagata abagore babo abagabo ntibagasuzugura abagore babo kandi barazanye umubavu kuri iki gicaniro abagore ntibagasuzugura abagabo babo abagore ntibakabifate minenerwe abagore ntibakajyane nyabahururu abagore ntibakicwe n'imibabaro abagore ntibakagaragaza ibisuzuguro kuri bo kandi barazanye umubavu kuri iki gicaniro mukama inyenyeri wasize muri jewe ndayirekuye niboneshereza abarundi n'abarundikazi baza n'umubavu umota neza ku gicaniro bareke kurya ujyajyanya kimwe muri cumi ubatandukanye n'ibisuzuguro by'ubwoko bwose ubatandukanye n'imibabaro y'ubwoko bwose ubatandukanye n'agahinda k'ubwoko bwose ubanezereze nyaguhora ku ngoma ubaha amahoro nyaguhora ku ngoma ubaha umugisha nyaguhora ku ngoma ubaha urubyaro nyaguhora ku ngoma ntihakagire n'umunyenyeri wiyongera kuzima inyenyeri y'urubyaro rwiza rwubaha imana inyenyeri y'urugo rwiza ruri mu gicaniro cy'umukama inyenyeri y'ugukugwa kw'imyenda inyenyeri y'ubutunzi zarazimye kuko tutigeze turonka badukuriraho ibicu uyu munsi noneho uyu mubavu iki gicaniro ururimi twubatse n'ibituvugira urakoze umunsi ugira kabiri uradutegurira ikimuka kuko ibyiza byose biva iwawe duhe ibyiza ngo mu kuboko kwawe k'ukuryo hari ibyiza gusa nta bibi bihari niyo bitubaye ko nitwe tuba twabyikwegeyemo ne turagushimiye ku byo ugiye gukorera abahungu n'abakobwa amagara meza ugiye kubaha ukwisubira kugiye kubaha ukuramba no kuranirwa ukweregwa amadosiye abagiye kwakirwa aho wakoreye ibitangazo uyu munsi nanjye ndimo mukama hezagira ubwoko bwawe mukama tabara ubwoko bwawe mukama nezereza ubwoko bwawe abahinga n'abanyabwenge inyenyeri zacu ntibazihagurukirize ntibazihagarike kwa Herodi hari umuhungu ari umunyabwenge ari umuhinga kuko agiye guhura n'umukobwa runaka n'umukobwa nuko nyene n'umugabo n'umugore nuko nyene kuko bagiye gusubirana none ndakuramvuriye kwa maboko umugisha n'umugwiza dutabare tunezereze tubohore duteturure dutsenze uduhe indoto zirimo amashimwe
kuko niwe ugaba byose, niwe nyine ingaji niwe riraza. Je ndagushimiye kubwe nugiye kudusubiriza mu bwoko. Amen, amina, amen, amen, aleluya. Nkundira ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane Mukama Yesu Kristo uri umwami wanje. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose, Uwiteka duhaze ibyiza twebwe ubwoko bwiwe.